Припинок. Пригородний вокзал. Наступний припинок – Республиканское. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Республиканское. Автобус рухається по маршруту номер 54. Припинок. Республиканское. Наступний припинок – Боброва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Боброва. Припинок. Боброва. Наступний припинок – Карасьова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Карасьова. Припинок. Карасьова. Наступний припинок – Чернінське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Чернінське. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок. Чернінське. Наступний припинок – автобаза-сувязі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – автобаза-сувязі. Припинок. Автобаза-сувязі. Наступний припинок – водоканал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – водоканал. Припинок. Водоканал. Наступний припинок – Червоногвардійське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Червоногвардійське. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Червоногвардійское. Наступный прыпынок – Брест-Аблаутотранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Брест-Аблаутотранс. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок. Брест-Аблаутотранс. Наступний припинок – Трамтехніка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Трамтехніка. Автобус рухається у напрямку Брестское пиво. Припинок. Трамтехніка. Наступний припинок Будівниче. – осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Будівниче. Припинок. Будівниче. – наступний припинок Інтертранс. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Інтертранс. автобус рухається по маршруту номер 54. Припинок. Інтертранс. Наступний припинок
Вуліца Працоўная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Працоўная. Прыпынак. Вуліца Працоўная. Наступны прыпынак. Слаўнафта. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Слаўнафта. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Слаўнафта. Наступны прыпынак. Лейтенанта Рапцева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Лейтенанта Рапцева. Прыпынак. Лейтенанта Рапцева. Наступны прыпынак. Центр бяспекі МНС. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Центр бяспекі МНС. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак. Центр бяспекі МНС. Наступны прыпынак. Транспартная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Транспартная. Прыпынак. Транспартная. Наступны прыпынак. Аэродромная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Аэродромная. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак. Аэродромная. Наступны прыпынак. Акімачкіна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Акімачкіна. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак. Акімачкіна. Наступны прыпынак. Дворникова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Дворникова. Прыпынак. Дворникова. Наступны прыпынак. Бел колер мед. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Бел колер мед. Прыпынак. Бел колер мед. Наступны прыпынак. Брэскае піва. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Брэскае піва. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Брэскае піва. Канцавы прыпынак.